Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun 2-iyun 2021 yil biz No'qat rayonunda No'qat shahridan 10 chaqirim alыста joylashgan, taqtab aytganda Qizilqiya tarafı ko'zda tutganda No'qatdan 10 chaqirim alыста joylashgan bu Жаңы No'qat мал базары тугандар. Ушул жерге келген birinchi sizlarga mына çöp bozorunun bağların bir sıra bilib o'taylik tuganlar. Bir-iki çöptü gana suraylı, ondan soň bodomallar tartını ulantaylı. Sizler bizden videonun akhirine çekin görüңүздөр. Sözsüz türde klas baskanı unutmаңыздар. Sizlerden baskan klasыңыздар bizden videolarda başkalarından kemiri bölüşüp tuganlar. Sizlerden başka yerlerdagi kemiri görüp, videonu görüp çatıp klas basıp koyu bizge kılgan biraz jardamыңыздар tuganlar. Ayağınızlar klasты. Так, qancha qaldınız bulardı? Qanchadan oldu? Bu 13.000, ana 12.000. Onlar 12.000 be? 12.300. 12.300. Krastar. Bu dede çağdır çoğu. Bu aralaşma. Aralaşma? Kaç eken bağısı? 260 kem orada. 260 som kem var eken. Bede aslında da bak çoğu aralaş ketdi onlar. Buna bede kaç eken? 280 som. Onlar bede biraz көтөрүлүп калгандай. Болушу канча сатылышы? 200 som. 200 som bu. Номерди айтың онда сразу. 200 som точно номерди айтың дейм. Ya onu tartsanız ошентип коебуз diye, анан onu көргөз yeri 280 экен деп bir сөзү. Мен точно тарттым, ага, капа болбоң. 200 som дедиңиз болушун. Машинанын номерди тартам азыр. Арзан айтсам тартып коркутуп атат. Короче, мына беденин баасы satılış 200 som болот экен. Тугандар, ушул жерге келип алсаңыздар болот. Сиздики канча? Кот базары дең, болушу 60. 265 som, ha? 265 экен тугандар. 240 эле де. О, бикалар, алган бикалар. Короче, мына ушундай болду. Чөп базарынын баалары тугандар. Чөп ушунуку өзү? Ушунуку, а? Реальный балалар мына шакамен сурайын ака, беде канча болот? Беде сатышыңыздар. 55 ам болот. 200 ам болот, 45 ам болот, 10 Мына ушундай 250-260 тегерегенде сатылат экен беделер тугандар. Биз анда тартууну баштадык. Тугандар, биз мына ушинтип Жаңы No'qat мал базарына кирип келдик. Ушул жерде сиздерге бодомалдардын бааларын колдон келишинче ушул ряттан салымдарды сурап, андан соң букалар бар. Андан кийин наркы ряд күткөндө жаш эркек ургачы тотпоктор, кунажындар бар. Ал эми наркы тарапта болсо жылкы жандыктар бар. Аларды дагы колдон келишинче болгондой көрсөтүп өтүүнү аракет кылабыз. Биз анда ушул жерден салымдардын жакшыларын тартууну баштадык. Ушул салымдын баасын азыр сиздерге билип берели. Мына салым канча экен, досум? Канча? 110.000 som. Bunun buzosu urgat erkek eкен. Машин баулды да ушундагы бир сыра билет. Ondan Sancar, benim bürogam sanki. Şöyle tutamazsın. Şunca sütte lazım. Erkekçe boşluğunda rahmet edesin canı. Oldu mu da cepmiş? Nörs alırsan. Sancar, kılavuzmaz. Yok fayda versin, satan ne? Kılavuz altında. Allah boşluğuna layık. Şöyle mi aynı? 75. Yok. Yetişmezmedi. Biraz karırağı okşayt, 75.000 som baa verdim. 4-cü olacak ha. 4-cü. Koy bana şu. Topu oldu. Sancar, benim satan mı hemen? Tüm sonlar satacağım. Keçe kaptan mı ne yaptın işte? Ya almal boş bizden böyle demeye başladık. Almal verir mesela benimle. Almal boş kullandık. Kança verdi tuğan? 75. 75.000 som verdi. Siz kança dediniz? 85.000 som depti. Topu erkek tuğanlar. Sütü dağı menimce bir 7-8 litre süt beredi. Bağıl atқан салымдардын бири тугандар, bunun da hazır muzosu
Erkek burgaçı mı? Bal sesiliyor. Erkek burgaçı mı topuğa? Erkek topuğa. Kaçağa suradınız? 78 milyon suradı. Onlar kaçancı bolası? Birinci olan. Birinci bolası. 78 milyon. Şu bağsız geldi kaldı mı? Yakınla kaldı mı? Gerek bol çıksam arsan sattım. Armadınız mı? Kaç dediniz siz? 85'te. 85 mi sonra? Bunu 100 milde işte farmaş var. 80 binge koy vermez. 80 milde almaz koy ben de ayttim. Ay gelin de kaldı be. Oğlum kırma. Sen neye çıkılan digenine? Neye çıkılan? 80 bin sonra biraz koy verem dedi. 78'e bağısı geldi tuğanlar. Yaşta karasan. Nakşiler'de tuğanlar bağ oldu. Qaysı mal bağ oldu? Qaysı mal bağ oldu? Bunlar emas be? Bunlar emas? Bunlar qancha ekan aka mana berki? Qancha ekan bağısı? Siz yok mu bu yerda? Bağısını aytmadı mı? Bağısını aytmap turibdi bunlar. Bozorda tuğanlar daha bir Bu senen be? Bu siment aldı? Alıştayın. Tak. Kaç ekan bağısı? 160 bin so'm. 10 litr sütü varken. Torpağı var mı yok bu? Torpağı yok. 10 litr sütü var değil. Münasıçça? 100 bin so'm. Erkek torpağı menen. Bu da daha süt öyle mi? Ha, bilmem 7 litr. 7 litr süt varken daha tuğanlar. Bunu açtık. Biraz çakanıra koyken. Bunda hazır esini surap gideyim. Kaç ekan bu kan? Turpo. Kaç dediler mi aldı? 80 bin so'm. 80 bin. Bunumuz olsa urg'achi. Bu. Qanchaga bağ geldi şun? Qanchaga geldi bağısı? 70 ga bağ geldi. 70, 2000 ga bağısı geldi. Yaxshi. Sizdikichi? 100 bin so'm. Bundan sizdikichi ekan? 95 bin so'm. Bağ oldu? Qanchaga so'radi? 85 bin so'm so'radi tuğanlar. Naşlı. Biz naşlı qatar menen çoğul birge sizler menen birge bu qovazarga o'tamiz. Bu qovazardın bağların çoğu sizlerge biraz berip şu çıkarılıştı. 20 minut boyu bu domollar bağlarını o'tamiz. Tak. Qancha ekan buni olgan? Ne tartmayla qo'yaymi bu? Ha, ma'qul. Qancha ekan buning бағасы? 90 bin so'm. Qancha litr sut bor ekan? Suti qancha ekan? 10 litr ha? Qanchani sutini ichgan bu bolasi? 4-balasi bo'lganlar. 90 bin so'm. Bağ oldimi? Özünüz shunday chiroyli molni qarab turib chiqsangiz ne bo'lib turadi? Torpoq urg'och erkakmi? Urg'och torpoq bilan va oldu. Va bo'ldi ekan tuğanlar. 10 kishi bor. Bu qancha oldi aka? 84 ming oldim dedi. Taqsir bu qancha oldi? 66 ming oldi turman. Qozarda bağlarını sizlerge süsürüp ötelim. Жақсы bağda turgan çoğun buqalardı hareket qilamiz ko'pchilik. Mana shu buqa qancha yashar aka? 2 tishkani. Qancha ekan bahsi? 130 bin so'm. Bağ oldu. Bağ oldu ekan ha?
Жақсы. Так. Мына қара бұқа бауылдан туғандар. Қаншаға сұрады? 114 мыңға сұрады. Ала бұқа қанша екен? Ал, 100 мың сом. Марқы менен бойы бірдей еле ғой? Çoğun mu bu da ne? Kançağa bağ oldu bu? 85 mi son? Bak, 115 mi son basın? Bayla bayla. Ne kadar bayla? Onu sırak bayla. Bana o zaman satılır. Kaç eket? 115. Tezgah var mı? Universal pazarı. Ha. Universal pazarı. Bunlar buqalar satılıp ketdi, yerleri var mı yok mu? Bunlar buqanın basın bir el dağın tuğanlar. Jaşırak. Birişar tegerende buqalar koyulan tanıtığın hareketin var. Qancha ekan buqanız? 75 ming so'm tuğanlar. Qanchaga bağ oldu? 67 mingga bağ geldi. Universal pazarı. Так. Demek jaşırak buqalardı, jayloğu qo'y berish uchun buqalardı ko'proq qirib beradi tuğanlar. Buqalarning qaysisi bağ oldu? Qaysi buqa bağ oldu? Üçü baş buqa bağ oldu. Qanchaga so'radingiz? 47 mingdan bağısı geldi. Yo'q, bermaydi. Ular bir yaşar da? Bir yaşar mı? Versen bunu. Bir yaşar buqalar ha bular ha? Bir yaşar buqalar onlar. Vaksinatsiya bo'lgan, bo'ldi. Nima uchun? Kasallik Qaysi bağ oldu? Ko'p. Qanchaga so'radingiz? 100 ming. 100 ming so'm, 50 mingdan. Жақсы bağ verirsiniz go? Berasizmi xayrli? Beramiz. Satsang oldim, top-toza. Bor barakada oldim. Baraka aytalasizmi? Aytamiz. Eke 50 mingdan 100 ming so'm. İçken neresi? Noqsa. Pazarı qizib atқан жаш erkek to'rtqo'plarni jirim bulaşık. Tarttam. Qanchaga bermay aytasiz? Qanchaga? 35 ming desam 30 ming berdi. 30 ming berdi. Universal pazarı. Aroda asır asıl. 30 mingga bağısı geldi dedi. Bermay aytdi. Mana shu yerda yerler uyumelektab. Ha, bu yerda o'sha qo'y bozori o'tib qoldi. Bu qo'y bozorni o'zincha tartib ko'rsatamiz. Mana urg'och to'rpoqlar. Qanchadan ekan bo'lsa aka? Urg'och to'rpoqlar bağ oldu. Qanchadan berib berdingiz? 4 ga bergan. Qanchadan? 4 dan 22. 22 mingdan bağısı geldi. Bermay aytasiz. Yaxshi, bunaqasi erkek ekan, urg'ochi da bor ekan, ha? Ikki urg'ochi bir erkek o'xshaydi. Ha, iki erkek bir urg'och ekan. 22 mingdan bağısı geldi. Yo'q, bermayapti. Shuni oldingizmi? Qanchaga? 21.500 ga olib urg'ochda qo'yib. Universal bozori. Tak. Biz sistemlerді tartib ko'rsatdik, qo'ldan kelishicha. Buna turpoq qancha ekan aka? Buna qancha ekan? 25 kam bor dedi. 25 mingdan kam bor ekan. Ha, buna shu buqa sotib o'tirgan yigit dag'i. Jani urdi, Bilotaydi. Shu bola sotadi. Sotadi. Qancha bu buqalar? 40 ta. 40 mingdan. Bağ oldu? 73
73.500'ge bağısı geldi, bırak vermedim. Oturuşun qara. Tuğanlarım nasıl yerde biz biraz soğuraklarını tartı öteydi. Nasıl? Taksir kança eken turpokların bağısı? Nolar? 35 bin so'mga. Bu nasılça? Buldak ha? Bağ oldu abi? 32-33'ten bağısı geldi, bırak vermedim değil. Gördünüzler. Biz hem yaş azmışız yerden bir turpoksu değil dağım. Ondan keyin kunazınlarda kengiri gösterip verelim. Bular kançadan eken ballar? Tuğanlar. Urgaçı bular? Urgaçlar. Kançadan boldu atbası? Kim qol o'tmayapti. 40 bin so'mdan deydi. Satmadыңlar mı? Qanchaga kelishsizlar shuni? 25 bin berib aytasizlar. Qancha so'radingiz? 26. Bölüşüp görbeşler boşanay. 25 taza alıp kelsin, 5'ine çay içip kelsin. Kenge. Rahatsız mı? Жақсы, келсеңіздер болады екен. 26 екен болуш туғандар, мына штоп бақын. Базар тіпті соның арзында тұр туғандар. Аз мына сатылып тұр мына. Қаншаға кетті ұшыл? Қанша? 54 мыңға. Бұл biraz бауыда тұрған екен. Артық көрініштерді өте жақсы. Бұға цвет құнажын. 54-ке кетті үшін. Нашы құнажындардың бағасы 40 мың сомнан екен. Қаншадан баға болды? Қанша? Сұрайлы бе? Сұрайлы екен туғандар. Базар bir қилы жөндөлүгүн өткен базарларға салыштырмалуу. Құнажындарды мен сіздерге кеңірі көрсетіп өтейін. Эми азыр ушул убакта құнажындарды көбүрөөк алып, жайлоого кое берсе, буюрса букадан качып келет. Мынашылар канчадан экен? Құнажындар 55 миңден де эси кармап турат. Баа болдубу? Канчадан келди? 130 миң баа бердиби? 130 миң баа берди. Мына ушул жерде дагы 1 5 8 баш құнажынды bir киши кармап турат. Азыр булардын баасын кеңири билип, 8 баштан бүгүн базарда сатылабы, сатылбайбы эсинен кеңири маалымат алып, мен номерин калтырып кетейин. Так, 8 баш құнажын турат бұл жерде, bir киши кармап турат. Баасы 60 миң сомдон кеми бар дейт. Баа болду? 53, 55, 50 миңден сұрайды. Мына тарғыл жақсы нерсе екен. Uzun. Bağı çoğmayot da. Topal da eкен. Sizin dediğinizde gelmeydi. Bağrına bir bağ oldu mu? Yok. Ben numarınızı taşak etmeyeyim mi? Aytın. 55 bin. 0555 14 94 19. Ушул номерге байланышка чыгып көрүңүздөр тугандар. 8 баш кунажынды базарда кармап турат, бирок битине улай келбей атат экен. Мүмкүн келишип көрсөңүздөр жакшыраак. Кунажындар экен, узун, бир аз арыгыраак, бирок жакшы сындуу нерселер экен. Адам чочтурдуңуз аке. Ушул жерде бир аз чоңураак кунажындар турат. Булар быйыл буйрса качып келет да букадан, Канчадан экен булардын баасы? 65-55. Максым менимче 65, наркысы 55 экен. Ассаламу алейкум. Канчадан баа келди? 55тен. 55тен. Жакшы. Мына сиздикичи экен? 50 миң сом кем бар. Баа болду? Канчага келди? Баа болду экен, кечиресиздер. Жакшы. Бүгүн кунажын баалары bir kıyla bugün pazarlara salıştırmalı bir kıyla tömöndük kaldı.
Мысалы мыналарды қанша екен азыр? Қанша басы? 40 мың сом кем бар. Қаншаға баға келді? 34 мың сомға баға келді туғандар. Так. Мынашында. Мына қанша екен? Мынашының бағасы қанша екен? 60 мың сом. Баға oldu? Қаншаға келді? 54,5 мың баға келді. Жақсы. Жақсы сынды нәрселер. Бағалары жоғары екен. Мына жердегі бір өте мүйізді бір чоң мал тұрады. Так, мынау бұл боз ба, қысыр ба? Қысыр. Қаншаны туған екен, екен? Туелек. Туелек? Бойларда өте өзгеше бұл. Қандай парада бұл? Қайсы жақтан келді? Алато. Қанша екен бағасы үшін? 110 деп отырмыз. 110 мың сом. Туғандар жалғыз өзі 110 мың сом. Bağ oldu taksir bu. Akam bolası. Bağ oldu. Qanchaga geldi? Bari жақта şerigi var, o'shasi kirsa bo'ladi. Ekövüne qancha geldi? Ya 6. 152 ming so'm berishdi. Ekövüne mana shu sherik bor tuğanlar bu yerda. Ekövüne 152 ming berdi. Eğer sizler ушундай сындуу нерсени, сапаттуу нерсени издеген болсоңуздар, мен сиздерге ээсинин телефон номерин калтырып кетейин. Жакшы нерселер экен. Бүгін базарда егер сатылбай қалса, адамдар қызыққандар байланыша шығып көрсінер, нөміресті қалтырып кетің. Айтыңшы. Telefon номерді айтыңшы. 0500 85 92 туғандар. Hazır sat verem desen ki. Gördünüzler. Şu номерге байланышқа шығып көрсеңіздер болады. Özümü tatmayla koya. Өзіңіз шығыңыз тәуекел да бияғы. Так, мына жерде жақсы мұнажын алып тұрасыз. Қанша бағында? Мына ала қанша екен туған? 80 мыңдан тұтам. 80 мың сомнан деп тұр. 70 мыңдан сұр одап. 80 dediniz bu özüm. Ben daha manuel böyle ne de koyayım. Kaç dediniz bu özüm? 70'den kem var. 70 milyon kem var. Bakın 68 zarmaz. 62 bin 500'den bahsi geldi, bırak vermedim dedi. Telefon. 23 minut boyu tuğanlar men şu odamlarının bağları sizlerge bilip öttüm. Emin biz şu çıkarışı жыйынтыктабыз. Sizler bizim videolarda akırına şeyin görünüzler. Ben жылқы жануарларға biraz başbağayın. 1 kilo gümüş aldım. Bunu жыйынтыктадык. Odam mal bağları. Қолдан келишинче көрүп билип бердик.